Kad vam je neka osoba bliska, onda je velika mogućnost da kad čitate poruku te osobe, onda čujete i njen glas. Jojo se pre na Filipinima upotrebljavao kao oružje. Svaka osoba iz naših snova je stvarna. Tu osobu smo mogli da vidimo i čak ni ne zaregistrujemo. Ne možemo sanjati o izmišljenim osobama. Pilot i kopilot nikad ne jedu isto jelo, da ne bi obojica slučajno pojeli nešto otrovno. U Los Angeles je više auta nego ljudi. Pravljenje jedne epizode Simpsona traje čak 6 mjeseci. Veća je vjerovatnoća da ćete biti predsjednik nego da ćete da pobedite u lutriji. Coca-Cola je pre bila namenjena za bele ljude, a Pepsi je bio namenjen za crne. Svakih 10 sekundi umre zbog alkohola jedan čovjek. iPhone u Brazilu je 2 puta skuplji nego u Americi. 7% Amerikanaca se nikad nije okupalo. U prosjeku provedemo pola godine života čekajući zeleno svetlo na semaforu. 50% ljudi na svetu nikad u životu nije telefonirao. Ljudi sa plavim očima imaju veću izdržljivost u pijenju alkohola. Samsung je počinjao kao prodavac šećera.